Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman nih. Wah, ada ondel-ondel nih. Cakep nih ondel-ondelnya nih. Ini ondel-ondelnya nih teman-teman nih. Wah, cakep banget nih. Ini dari sanggarnya Underlam nih teman-teman nih. Lihat tuh teman-teman tuh. Wih, SHB Underlam Betawi. Wih, cantik mukanya. Mantap tuh teman-teman tuh. Bibirnya wah. Lihat nih, wih. Tajib banget nih teman-teman itu. Mahkotanya tuh lihat tuh. Wah, keren-keren. Nih, tuh keren banget kan teman-teman. Tuh, lihat tuh teman-teman tuh. Keren kan? Underlam Betawi. Wih, mantap. Nah ini yang cawannya nih teman-teman nih. Nih, yang cawannya. Wih, mantap nih, bedoknya nih unik nih. Wah, ajib. Tuh teman-teman tuh. Wah, mantap banget. Tuh, lihat tuh mahkotanya tuh. Wah, cakep mahkotanya. Wih, mukanya juga mantap. Lihat teman-teman kan. Cakep lah teman-teman.